Boo-hoo! Just-oo! All right. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Hello? What am I? Surely. Ya malulun sak. Malo fo ile. Fato to ai fe au mga luengo le nei fo yaso ya. Iele tua ua tātou tau nuu ile si uio o aso ngā lurue mo le tō tele o nisi. Ya o leo te tala noa i tanga te e whawhoto New Zealand wa o mākoia inge New Zealand mo kwai full stop bari mi ngoi ia. O leo koe mwhain koe mi ngoi sisi ngāre mi ngoi ia kuar whalo loko e sau. Ai whela vartafo la rangi o loo e mai mo mai ele nei vaengo le fiafi. Ya. Watalo fatu le porkalame a te o tau. Ma loi le ono sai fitai tunga fi a mga luengo nei foi vai aso o tātou o mai le aso. Foreile mo mātou ile nei tūlangi. Ya o te lo le si vaengo o tau o le nāwhato a aso tofi peha. Ya fatalo fatu ele tātou porkalame nei tamana tua foi le porkalame le pole neo les foreile. Ele tele na ona whaailo atua o le tāpenanga a fo ile nei iau te telenga mo le malama tai hao. Mantua fo tātou porkalame au tū o tai hao i le tāo la fitu. Ai, o nei e le pōni na na wha e mo tuapo le ale mele ala o tāpena e tāo le tātou porkalame tāo. Iau sa ko pesi. Na kele kala iusa ko pesi kako a makai ma a. Ba tātou fifi ele ni levevi. Wa umana fili yo uroto ene yo umao falu alu aina nai tu sei si yo etasia ela si uneo wa umana fili yo uroto ene yo umao falu alu aina nai tu sei si yo Oi lo ua ue e te whamaoni oi sole mie ai se tonu mo o vea e talita iso fielelei ai lilo atuni masei oi lo ua ue ose mea e bule oe Fetua o sa o suena mamao wa ole ole ala ua puni tia ia walu si o wa walu si se ile tele o fetu ese ole fetua o sa o suena mamao wa ole ole ala ua puni tia ia walu si o wa walu si se ile tele o fetu ese oi lo ua te whamaoni oi sole ai se tonu pomea salieita i sofia lelei ai
O ngā uma koe lea o lea fo I vesenga. Ile nei a viafi. Okay, who's watching me and from where? Who? All right. Come on. Australia, yes. Junior Virgo watching from Long Beach, California. Mikael Saili watching from Australia. Noi Palena from Longview, Texas. Salam kwa mamao li le mewa maka maingi gang kasar. Who else? American Samoa, Enoka Tupu. Yes, we got you. I malo le sio falanga fulu from Fangatongo. Sole. American Samoa is represented in the house, man. Newcastle, Australia, Paul. Tonga Fa'asau from Sydney, Australia. Pepe Tarisau watching from Cronulla, Sydney. Joseph Malingi watching from Paraparaumu Beach. And Tim Ngasu from Otara. Who else is watching me that I've... fair. Sydney, Australia. Melbourne. Yes. And also Kapiti Sau Masanga Hunt. Otaki Kapiti Coast, the Wellington. And falling for Metza from Kaitaya up north. Nana Manu, Nikki Paula from Timaru. So let's say we're all over the country, man. So that's good. That's really good. Ya Magdace Brown olo mata mai isola ua I Sao Fata. Oh, kafefe sole. And Alofasa from Tacoma, Washington. Oliana Sia from Linwood in Christchurch. And Luisa Famosili watching ET Live from Seattle, Washington. Anyway, late. Ona neighbor wa te elelua. Ai manu lo le tala ile. Te tangata wa nofo mauso fa ile. Le supermarket te tele na fata wi le mato te tot. Le mau wa I ala ku ro fale masala pe ngase. Ko lu mingu ke halu ye. I Newland. O le fala vela le na na fana I loe leo tangata lea mamaliwa I lava. O le tangata e sau mai le atunu ule o Sri Lanka. Na tau nuu mai I nei I New Zealand le tau sanga lua afe se furu manatasi. Ai na mata o na mata I tū e leo a New Zealand I le tau sanga lua afe se furu maleono. Ora ka pe kau ye inko ngeke ka ngaka I le mo le meo vai nga fo le fa ku fa la ve. O de la ye tangata na manu nu ai I le mele le tupui I Newland. Ai fa vitai le vavave o nga yo ye leo. Na la to o so fa ia I lo ma fa nai le tangata le mamaliwa I lava. O le tangata sa mai o I Sri Lanka. La mua matala utala I le mea. Mo le mea o le vave o le oti. E alu watu nei e whatau. Awa o le ase mea tupu. I lea vai pano le tu sifu e o kilani pe anga waku ngeri ka ngaka ngei. Ma se pomu. Wala hui kama ye le ke ale mea. Ai na vave o na tula I mai te mate I palmia o le malol ne o New Zealand. Ma whaere whaaselau ma whaelo ai le tūlanga o mata I tua I New Zealand tangata whaapenei. O le tangata lea ua label o le tangata whaatupu whaalavelave malana mea le na whai. O le winga na la tala wa mata I le nei e fiafi. Mole whaalavelave
e tupu whaafuase. Ai tele I loa ole a tupu se whaalawelawe whaapea. Ia, wa wawe o na umo na whai. Ma whana I leo leo tangata mamaliwa I loa. E tangata lana manu ai le whaalawe o tele lopo pas le hale au penga na wha ngā le tangata nei. Hello. A kupu se mea whaapea ia mākou I sisifo o Auckland. Te ke I gangaka. E te I tangata. E le masani ai ni mea whaapeneo na tutupu le tulangi le nei o Auckland. O kilo whakula ole kulangi nge Auckland o le angongo fwai ia mo meo angeru. Le o fwai angeru e angeru o solomui e I le pikongi. Au ki whako me whapea. And it has become a big news. Mo mātou ni West Auckland. Wa kupu se me whapea sora. Ai tupu li no whanga e masani o no I ai le to telo le tātua tunu I le nei tūlanga. E whaatau wai. Ia e whaawatai I le anga le leo le atua o loo. I don't know. Po ai tangata ia manunua pe I manisio le tātua tunu. O loo manunua I le whaalawe le nei. But o le mea sini nāna whaawatai le taloto o le vave o ngā I ngā leo leo. Wa leva o na mata I tua leo leo le tangata lea. Na mata mai lava I le lua fe se furu meleono. Ai ngasau mai Sri Lanka kangaka. Ai lua fe suru ngolo. A makarong kilo I leo leo kangaka lea. E se vai angin ngā meke whea rua I e pele o murumuna kungi leo ia. Oe angai ke rua. Le anti lea. Ai whapea se ka vale la wala pisia leo mai e kilo po fel me le anti. But whatever. Lua fe suru no se yo o mai lo ile so. Whatever no mata I tu leo ia. Ia le tangata le ele ini whaamtala ngā wini dua mai ia. E tau ye le fiso o te inga o le mele nea. Ma le mele tupu i ngā autatu ia mātou I le pitonu uleo Glen Eden. A peo I nāe no fuere tangata lea. Ka whiwhi e sora. O lo kala ko whese ka whaakau. Ai ke ua moa kua kai kasi se me whapea. Whiwhi pare haka plasa ka reaction o le awhai. Ya. Ora wa e tulai hata yo fu pase ini lungo o le internet. Allah me ka ka wangi la ko fa. Anga palasi me fu el menor ka po. Yang yuma palang yo fa fu. Ayang ni sa oi. Oi la. Sale oi nga. But al mesin fa te va ven nga le fa mutaile fa la vele. I le malamana ni la. Now, o le tātou por kalame le fiafine nei, o te mana o le au tana no tau ina wha e motu le tāpenanga te tele olo i le tāpenanga a le por kalame le taiawa le tāo fitu. Now, o le mea mauti noa ia taiao, o le a tātou tana noa i le tusi, o le tali mai ara tamata I pāla mia malona whaalau iloa ina o mafuanga na lai ona whaamuta le au nanga le loia sili. La wha mo le whaamuta. Kuli, ngā leinga kuli le loia sili. Na saule tusi le aso le mangavo ngal venga le stofi. Ia mau fa na ngati to ilona tu fa tu tatu tinu ia to fa tau mau tu si viene meu tu. A ona nei le tai au. Na fa to auto na fo le leila lo. Ma o fa tau le leile tusi. Fa tau ile fa peletania to e fa tau ile fa Samoa. Ila u fa tau ile tusi. O te leilo ia e pola sa u fa tau ile tusi. A la u fa tau ile tusi. Ua makua over le mingao. Yep.
Wa ova le mi ngao le lo yesiri. O ngolok tala. Pilo ai ka pinge ka wa kuanga yako. A fesidi lol ming sky fa lu ngon ka ngala. Ka pengar ka dia mai do. On melewe. Mele ngai melia. Se fuluaso. Se fuluaso. Ai saurkali. Ole makwa le mafu faudafa. Ova le mingao. E tele mea o le mai o se tali mai iai le mea na fesidi ai le pale mia o lona minister ai saurkali. Ele mawhai ele aore malo. Ele mawhai foi o FME. O e kulia se lo ye siri. What? What? Kulilo le skofi. Kulilo le skofi. Wangela, lem finkuri. Let's meno tili wan. Lesa angina le fa mangal tamate pa. Tato te au di ile tusida ta. Lesa angina le fa mangal tamate pa mia. So o se to finga. Ale atu nu e to fiai oe. Awa lavang iaia se kaimie ke mafu fawai. E ke kufa maunga. Awa lavang iai se kaimie fa pe ai lo ka mafu fau. Waka ngofo se ko finga ale aku. Awa lavang iai se kaimie e o oi lo mau fau se me fa pe. O a warea. Ele ai se koe pule mai ake. Ele mawhainga kuri au esesi. Ke ia i le leo se ngarwenga. Ke ia i le leo se ngarwenga. Wakuri. Tai au. O le atatu wau ili le tali. Le anga o le tali lea mai le pāle mia. E yei le fe au lai mo moli mai ei tutonu. Wale ngata. Wale ngata i le loia sili. Ae so o se tangata fai ngā luenga ale malo. Le fe au ta ua lai mo moli mai ei. Ana oule toe nofo i lalo i le tae ao na le la mo toe fai tau lele. O te le iloa le fe au lai mo mori mai e tutona. E ui ona i wha pe o le wha e unga wa fai le loa iasili. Ala e saua i tonu le wha e unga lea. O le tūlanga lea. E o i so o se tangata whainga luenga le malo. E a i le tui. A o le manino. A o le manino. Ai le tātele fo i tua ngana le tusi. Ko sa o ngana. Ina ia whai tau wai uma tangata Samoa. Ma malama. E ui o le whae unga wa whai le loia siri. A o lai mo moli ma iei le whe au. Mo ta ngata whai ngā luenga uma ale malo.
o le feau la e le o se feau kau whaamakau. I think o le au whao puinga le mea lea o le whaamanatu. O le whaamanatu i tangata uma o lo ngā lulue ma tautuaina le malo tuto tasi o Samoa. O na o mai lo lea o le tato forasanga le fea whiri nei i le tusiare ngi e whakamito. Le sire nā mea o whaitau le tusire nei. A mos ke mea koe le lunga iti live anafi. Lenga wa koe koe whaikau le lea. O le tusi lava le atasi. O lo mo moli mai e le whiau. Ia i la tau. O lo la lafi i tua le tusi le FM. Le ka milo ngei. Wa toe sa mala mai iai e le tusi le alta mai te ipala mia. Toe sa mala mai iai e le tusi le alta mai te ipala mia. Le tusi a le tai fono o le komisi e pulea le au whainga ruenga le malo. A whakulanga kusi e lua. E luakpa le si kusi mo mori aku matule i atu le whiau. Na whai e leisi tusi le ana mua mua. Mena le anu maua na nei le tau le toi whaitau. Toi whaitau le tusi na, whai wane whai al pāmia loi siri, ma le tusi le na mai al tai te whono al komisi e pulea le au whainga ruenga le malo. Ko kusa le lei. Le ala watasi, le kusi le ngā ver komisi la whainga renga, ma le kusi le ufai el pal mi e whake alo e siri. A inga le walua la tua lalo. E a ngai. Mo mua, ia ila kou le kua kusi le maka penga kusi le. Le mu musu e sainyo la kou ingoa. O la so lulu le na ufai atu e. Kasa kusi. No loto fa o pungo le nei tusi. Ile ngana Beltania. Ai mosu le fai kusi. E se ngelo ngai ngoa. Aleng o fa ko le sulu. Le se faku. Ole mala papala la ole mea. Ole mele manguia ile mea. O aluka kalengo fe kusi o mai maiska ka se furu kasi. E se furu kasi la ulisi le wai. E se furu tasi CEO ila ulisi le lai. Le wai. O mai lo ngala kusi de. O lo lea fa matala ia la to ofisa. Matawa nau le senia ta maiti o le ofisa. E senia ile mele. Ai le ai ma se suafo se CEO i es furu kasi. Que rope quede en su casino que iba. O kusi e lunga kusi le. O le mea makau kia nga rei ai. Ai au fai o CEO i re kua kusi le. O ka ngaka ka mamai ma o inga. Some of these CEOs, second term, third term, being a CEO. Tele. Ai le se ngoa o ku lunga kusi. Le ku wale ngor ka fer kusi lunga kusi, le sen ye CEO lunga kusi wa vai ai le fa le ko ngunga nga ki kere. O ngole au mai ka mai ki. O nga staff. E o mai sen kusi. Wale ngakala inga mai kanga la whenga runga le malo. A wa mai e makanga la whenga runga le private sector. I got evidence o le mea nga kupu. Nga saingi ai makangaka la nga whenga runga le private sector. Wa vai e ringa. Au le so, nga whaiere whongo le skampagi le private sector. Sa mala ye pula kampangi le nga whenga runga. O kako e le kangaka whenga runga le malo. O kako ke le lango inga se vai nga whai.
we are from the private sector. We stay in the private sector. Lau ngai le CEO của company dia. Ang ada. Ya. Inga wa mau ang le CEO or company dia. Eh ka kala fa wa ikong pongi kanga kanga fe wa ikong or company. Mafasa ngi ka ka fa nga o le private sector. Elango le bawa tanto fa nga renga malo. Nei koe fa sa ola ko. Elango le mau anai tangata. Nai tangata. E leo le au whainga renga umare malo. Babalei. Ya. O so may lumar pisa. I renga wha kwela o kala lesa nga. Momoe le pisa. Philosophy mai sole aka. Yeah, I like if I editorial observer. Fia, did I read it right? 2017. Ngakai ngale o kikai ngo o financial statements ale pisa aya. Alai ka kipi subscription ka fagawin an malo pisa. Ay ang ale mau ngil pisa. Ele ko kele ka ko wo. Fia ka ko kupe nga pisa. Ananila. Ai vili mai lisi awo e whainga renga i le. MNI. Mai tui. Fa akua lua ku ngeia le si principal officer al makanga renga. Malakusi nga kau fa sa ngia koe kang ka whainga renga le MNI. Il faut ngor pisa ale kaya. What? 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 Ama kau kia le ngumi o ripingir me le wayengi. Matau tia le numi o li pine le wayengi le temele. And o te roa. E iai fo i tangata whainga luenga le malo. Fato ai loa nei. Fato a whaalong nei matai tusi le o le pisa a. Some of these public servants. This is probably the first time wala ko whaalong o le me ngō le pisa a. Na whaau lava. Mai ngā luenga o mai whainga luenga le malo. Never heard of pisa a. A le whako a vevesingi. O ko kero ka whainga luenga le malo. Si le pisa a langa mea. Langa mea. Ya la sine fatu po mombua. Pisa a. Ko lewa ngola. Fast food ko sang karwai. Ngangi moy. Lewa ko ako e mangi. So tata whainga runga na malo e le loa le mingo le pisa. You're not missing anything. Really? You're not. You're not missing out on anything. Ya. Le tusia leo te tala noa toi te nei. Leo wa whata milone. Wa wha ngā solo ngeri kusi. Lea la wa mata nei o na manua ne ai lunga. Male tele o wha matalanga i CEO. Wa whata wa nau leo whainga renga. O la so lulu e fo ile no whaia toi nu whatua au tala noa tua le mele. Alua kwa le CEO kalo umalanga langa department. Fail wha mkalanga le kusi dea. Ma wha sangi umar ai ngalo le CEO. O langa staff, o lai sao wha ien whanga ua le mingskao le kapinge kale iengi. Wa ngalo,
But let me tell you this much. Are you ready for this? Let me tell you this much. O lea wo malitala ia tiao. Wa fai le va. Wa va le fonga va ai le va o CEO. Al malo. CEO le o fai kusi. Mana CEO e makua ingo ha le mele o fai. CEO o fai nga o fai le kusi. Ma fa savari de pepa. Fa sangi la ko staff. Ma fa ka amilo le mele. Ma CEO makua ingo ha le mele kupui. O CEO ye I la su solo le fengo la kunga luenga la ko vala winga man la ko fa ka konga. Mai ya inga o lima ta ina ai nga luenga fa tino le malo. A o la to e avea mateta. I lo fel va. Le wo fel va. Pila ka mau ai lo male me vole le ole fela makai. Ah. La ka mau e male me le fela makai. A ore kusi lenga fai kai fongo. Ore kusi lenga fai kai fongo ore komise pule la fai ngalwenga malo. Lenga sa mala kwel para kala fa muli ore kusinga. E fa akakau I so o se CEO a so o se makanga luenga la vale malo. Len koe fa mangingo ma koe fa mangaku mai de kualalo ore kai fongo e pulea komise pule la fai ngalwenga malo. Lenga vakul fa perkangia. Chief executives should be seen as a beacon of hope for your staff. Chief executives, CEO, should be seen as a beacon of hope for your staff. O le fesili la le staff. Asa wa il CEO o ko pa fa e ke loa. O lo CEO le ku le mele. O emo mai se mea le mele fa mai ngi le kai fongo le beacon. O le mea kupu mengi. O lea wa fengu mia i ma le fenga le malo. E le tangata uba. O le wa fengu mia i ai. Wa nunu ai le to au I nai tamaiti fato ata wa mata la to au nanga I mitanga le malo. Ka inga uma le CEO. Wale emole beacon to provide hope for these young public servants of Samoa. A vela ko makai kai le fa singo I ka mekira. Ale wa maka le mele. Ora se furu tasi leo si o le urisi. To a valu tamaita. E to a valu tamaita I CEO. Ai to tolu ori. A ole mea ke kilo kwai tamaita I ne to valu. Sale. I think peto tasi lava peto a lua foi ni tamaitai. O le first term le nei. O lai ai le term mo mua o lana no foi inga. A o le tele o tinama tamaitai le to tomo le li o leo le tovalu. O isi wa kai whalua pe kai whako. La ko extenda la ko kongalake. Ai onisi o ia tinama tamaitai. Leno fai a koe, yasa lulu lam kano koe. Wa ia wolf, I did not think. Fua I le leva o na fatino le o unanga I le malo. And for her to do such a thing. Unbelievable. Wa leva I le malo.
Ale wo so fai leme. Ia masi ia o tōtōru. Ori. O leisi. O lana term mua le ia. O leisi. I think ole a umalanga term mua. O leisi. Wa lua o nga term. O le utau nu tu sil pat mia. A o fa longo ile fa mala mai le tamai te pa le mio ile so. Lulu. Ina wo atu de tusire. Man. Tali file mu ioe wa taunu mai la latu tusi. But what do you think? Kako kalonga kako? Or kalanga or kalal pal mia fikari pala akako kalonga kako. What do you think? E kakao ang kali ele pal mia kusile. That's all right. We can talk about it. E tau tali ele pal mia tusile. Taya la e vatu la tali taya. E vatu ai mafa e vatu ai ma me lango ai. Le tali ole a tali e tali sidida. Yep. O taya foi la. Wa lule ngai vai asa. O kako kana mo le kusi. Leo o mga whakamilo pe pasengi ma yakan ka whainga ruenga ale malo e lango ele melea. O isi sengi nga whamalo si o nga whai. Wow, fia koe masengi ka o lai whainga ruenga le private sector. I've also got a copy of that. Okay, loa le kampangi lea. Lea ngā wakur kaka whaarua i kongwe. Ai le whainga ruenga le malo kaka renga whaarua e whainga ruenga i kongwe le kampangi lea. Walu la nei vai aso. O kako karango e kusi rea. Le la o kasengi kan ka yer kusi. Ka uma o la ko ngoa. Mana makanga luenga po fela fenga luenga. A o kangaka ka ikai. A o tai. Le aini fatu. Ma le na tu sia le tusi. Ele o kusia le ngoa le mela. Ele o sengi es wa fai le mela. Ma vai le makanga. Vai makanga. Walu du vaso a kopisa. Tayaola. Ole a fa ilo lai iti lai vatao. Swafo si yoya. I'll show you their photos and the department. Lai pure. I'll show you the photos. My ministries, my department, umana malo. Olai CEO we. Ele se me ola lai fongo nga inga fuaka wilo umai le ku. Yeah, but tomorrow. It's been a long week. Au kai au. Le la fa ile ko lo aka si o leo ki kala ngo ko ya ko le porngi. And some of you be shocked. O te le fa alia o lai ai mamo me o ACEO. Lai mas ACEO ye le mele. Ele kau makeana a e kilo ma ia kau CEO ia nga e makelo lea. Either one or two of the ACOs of this department is also involved in mele. A ole mele ngai lea ngai. E lango le kusi, makusi le kusi. Ai le sa ingelo ngai koa. Kaya la, maka mai lo la ka ko kaya. Ka ko maka la po CEO ia. A so ma o fo kaya, pe ki ka ua ko kaya, ka ngakang kusi. Because I know the person that wrote that letter. I will tell you tomorrow. Yeah. While I will kusil pan mia so. Fele le lunga kaya makau po ai. O mata puna ole anga ile tatu por kala mele. Aso ata o pe no fe atu. O le po ile nei ele umitele sa talano atu na paulna na failo te auto le me ole anga i taia. But e foi tatu malo falo ngia taia.
e mai mātou te talatala noa, e whātatau I mata upia no tala noa tuai nei. E ala no mai malo ia leanga e dei sa yailo na tu sa whainga ruenga de malo. Sa whainga ruenga de malo sa moa. O tai au foi la toi vala o ria le tātou proklame le sunga le palik tele. E su mai. Leanga o te mana tua. O le proklame le pea malua I le tolu vastaruai. Sa ta uai e le sunga le palik tele le tāpenanga o me your values. A for fa sa moa paling fai mere. Mana onga tau Pali, hola por vas amor. Hola por vas amor, mele ole. Values. Yeah. Matala no la meia, e lima taita I nei le falandanga mol por kala mele a taiao. Yo na tatu tudzida por fitula taiao, fiku kaiao. La kako ia iro. Taiao. Lesi le mea ole a o talano I taiao. But o tele fala o telena. Se kule mea ngā mole por kala mea lesi vai aso. But ele leonga o whape aku. Let me just read just a little bit. I don't want to Now, let me read this. The information there. O tau wha unga o por kalamele na watule. O tau wha unga o por kalamele na watule so lulu. Leana o remember I paused for a little while? I paused for a little while because I just got given some information that I know that I need to share with you. Here it is. I think ole sululu. I le li office sila le matanga ruenga o tupelen fa malolo. Oscar failed to tell the cabinet that the emergency budget was 800 million. Oscar failed to tell the cabinet that the emergency budget was 800 million. Ai le ai mangi wha maumonga. Pea ngā wha whewhea o ngā whaonga. And also let me share this with you. I think 1 or 2 or 4 of the viewers at ET Live, you send me the video o le saunoanga Oscar ngā whai. E se lau wafe le tupe sa ave le malo mo a inga na fia ala to whanau ile ngase ngase o le misela to upgrade sanitations. Se lau wafe. O le fesiri mo a inga ia na mali liu ta maiti le il misela. Na maua se lengi ni mele. Se lau wafe le. To improve sanitation for these families. Oh my God. Oh my God. Kasi nga mea. Kako whaalau kere kai au. Ile ori kai au. My goodness. 800 million de pa keki nga whaalu ele emergency budget. Nga whawhewhea nga whao ngā le valu selau milionga ngei.
Se lau wafenga ave a inga nga afia, ini nga singa sili misela. O tau a inga ye na afia ili misela, latu silfia malo te lo. Sa ye sil bus fuka lau, se lau wafele nga vaku molo ai. Sa ye. Le sila kakao komisyon nga nga, malesi kako story nga kako ke follow up nga ile. Ile vaya se ko, pero taeao aia. Taeao kako woe au ili. Le kusi le par miang kalimai ai, makudi ai malelo yesit. Parkalafa, malea parkalafa, malea makako woe sa ili. Pola ko ngwarfe au le sawe ko ngar kusida. Ye makako olo le kal ngar kusile vesenge. Ye makako olo le kal ngo oila si o ye kuale la fia fa osol staff sing. Ye la kako maka umai kaya. Ola fola ku makaya, la ku waka mau la ku swafa. Mama ka ngalwengo lo la ko babaya. O ngko ulo aile. Nyo kaya nga. Kako worry la nga kaya. Tale fit to the tail. O ni ngalo yawe. Tale fit to the tail, ya. Tato popo aile. Atayao. Melisimia. A utele yalu nipo. E ye se me ofi fisi desis. Quick, okay, yeah. E se me ofi fisi desis. De ai se me fisi de private message itilat. Sawer kan kena mengi. Oka iti. Big money, no report. Okay. Yeah, I know. I have CD, private message to CD, ET Live. Send me pula CD, CD. I don't know la more to the tali ile aso. But that's ET Live for tonight. Thank you for watching. Join us tomorrow at 7 o'clock in the morning. I know it's cold around about that time, but you need to get up. You know, orkala let's go in on film make po. Mai tui. O le mele we ilma ko kalesia. E musu kele e saule si fa makala me pola la kala lengo fai. O le mele wo kuri apu e sile le mako fa long sa kwa kala ngon. A o le mele o saule si fa makala me fa menga e fa mai ya mama. E saule fa makala e me fa po la wo sa wai. Tato por clamela ne fiafi. Tato fetawi taia o le fitul taia le anga le leo le li. Tui le nei. Alo fa tele mo e look after yourself. Be nice, be good. We'll see you tomorrow morning. Good night.